Sibingelele Mashabe Zulu, igama nguThulani wakwaNkala. Siyajabula kakhulu kade sifunile lensiza ukuthi sike sikwazi ukuxoxa nayo. Siyakubingelela kakhulu baba Mgubazi. Siyakwamukela lana kuMathuleni Broadcasting Corporation. Nami ngiyabonga kakhulu ngibingelela futhi enhla nasezansi isizwe sakithi sikaMthwakazi jikelele nazo zonke izizwe zisilalele ngalesikhathi. Hayi, kuhle kakhulu baba. Ngizocela ukuthi uzethule ebantwini ukuthi ungubani. Ungabe uphumaphi, uzalwa kuphi? Ngibingelele isizwe sakithi, mina ngiyinyosi uMgubazi ngulizwi. Ngizala koMgubazi endaweni engaphansi kwenduna uHadebe uNgqoya. Ngakhulela khona, ngafunda esikoleni iMhlabangubo School Primary, ngase ngiyofunda imfundo ephezulu F2 bayayazi iTsholotsho High. Kodwa-ke ngumuntu okhule ethanda umlando kakhulu. Izinto zamasiko nje bekuyinto ebengiyithanda kakhulu. Ukubonga lokho akusinto engiyiqale mhlambe ngoba mhlambe sengikwazi ukuthola into enjengamafoni, kwayinto nje engakhula ngayo, ukuthi ngibukela mhlambe kwabaphambili, kodwa ekhaya bekungabantu nje ade bethanda isiko kakhulu noma nje besekugxile kakhulu kukhona. Ngiyabonga. Hayi, kuhle kakhulu. Then uma kuthiwa uyinyosi, kuyachazwa ukuthini ke lapho? Ngiyathokoza kakhulu ngoba vele ngangihlale ngifisa kakhulu ukuthi sike silikhulume lolu daba. Inyosi uma sizwa ngokomlando, ngiyimbongi. Imbongi, uma sikhumbula endulo abantu bakudala nje, mina nasegcekeni engakhulela kulo, uma kunomuntu omdala mhlambe obizwa ngebizo elifanisa into ethile, noma ilanga, ake sithi mhlambe noma lifanisa ilanga noma lifanisa indlela, kuya kuthiwa hayi indlela ngoba kuthiwe enkathekweni, uma kuthiwa ilanga kuthiwa enkanyisweni. So-ke uma sikhumbula kuthiwa kuqale ngesikhathi ukuthi kubizwe iy'mbongi zesilo ngokuthi izinyosi ngesikhathi sikaMdlokombane. Ngithethelele. Lapho udadewabo owamutha igama wathi ungumbongi. Manje ngoba umuntu omdala usuke esehlele esihlalweni, awukwazi ukuthi kube labantu abagcogcoma belisho igama lelo. Kwasekujika-ke esizweni sakwaZulu kwasekuthiwa akusethiwa zimbongi, kuyothiwa izinyosi laba ababongela isilo ukuba kuhlonishwe igama lomuntu omdala. Okay. Hayi, kuhle kakhulu. Ya, namhlanje ke ngizofisa ukuthi sixoxe kakhulu ngendlunkulu yakithi kwaMthwakazi, indlu yamakhumalo. Kodwa ngifisa ukuthi siyithathele muva kakhulu. Isase eNgome le kwelasemzansi eNingizimu Afrika. Bengizocela ukuthi usinikeze nje isithombe sendawo lapho akade behleli khona inkosi uMzilikazi kunye naboMashobana. Uma sizwa kuthiwa babe sendaweni, abanye babekusho ngoba phela umlando uhamba uqhube, uhambe kube nokuphambana. Abanye bathi kusempangeni, abanye bathi kusengome. Khona nje negquma likaMaphondwane laphayana okwakha khona uSwela, ngoba uSwela phela naye kwakuyingane kaGasa. Uma sikhumbula ukuthi uMashobane wayenabafowabo, kwakuMashobane, uDonda weziziba noMagugu. uMagugu wagcina sakhele laphayana eNquthu, uyozalo oBheje-ke bazala abanye nje kuze kuzofika komkhaya, kuze kuzofika sekukhona abakhona namhlanje. Bathe belaphayana-ke kwakuyileso sikhathi-ke amakhosi ayelingana ngokobukhosi bokuphatha, ngoba ubukhosi phela bekuyinto yomndeni. Njengamanje uma sikhuluma ubukhosi beqiniso langempela, sikhuluma ngobukhosi bomndeni noma bozalo obungayi ngokubuka mhlawumbe inhliziyo yomuntu noma
ngokumkhonza nokuthi unezinto, kodwa kwakusiya ngokuya ngwesiko vele ngokumdaba. Manje-ke kuthiwa izindlu zayihlukile. Kwakukhona indlu kaDonto, kwakuyindlu enkulu khona ekaMashobane. EkaMashobane yakhela-ke eMkhuze lapho. Kwabe kule kaMashobane-ke kwakukhona inkosi eyayifisa layo ukuthi ibe yisilo njengalilembe nabodingiswayo bakaMthetho. Kwakuthiwa uZwide kaLanga waseMandwandweni. Wasenza icebo lokuthi aganisele indodakazi yakhe uMashobane ukuze uMashobane ezoba ngaphansi kobukhosi bakhe, ngoba amanye amakhosi ayengaphansi kwakhe njengamakhosi akaButhelezi nje, maningi amakhosi ayengaphansi kobukhosi bukaZwide. Besahlezi-ke lapho ngaleso sikhathi-ke babengakuthandi ukuba ngaphansi kobukhosi bamaNdwandwe, ngoba inkosi yakwaNdwandwe uZwide zaziningi izinto yayizenza ngoba umama wayo njengoba uzwa kuthiwa kukwaNongoma nje, kwakuthiwa kunomngoma ngoba wezezoganela khona kwaNdwandwe nje eyisangoma ezobethela, kodwa wagcine eseganele khona kwaNdwandwe. Inkosi-ke le uZwide yayifisa ukuthi wonke amakhosi abe ngaphansi kwayo, kodwa yayiwabulala amakhosi amaningi, ibisithatha ikhanda leli lihlome phezulu lapha ophahleni emnyango ihlobise ngalo. Ukuthi yayikwenzelani asikwazi lokho, bese kuthatha inyama le idliwe izilwane lezi zayifuywe ngulogogo. AmaNtungwa-ke athe asabalele kuleya ndawo ngoba abanye-ke ngaleso sikhathi-ke oMzilikazi ngoba eseganisele uMashobane indodakazi yakhe okuthiwa nguNompethu, eyathi fika AmaNtungwa ayengali gama ngoba belibuka lingenambithekile kahle. Asethi bona bazothi nguZimangele, njengoba sasisho sithi umkhathi oZimangele nje, behloniphisa lokhu ukuthi bengazi besho ukuthi uNompethu. Kodwa nakwabo abanye babethi uNsizazane. Uyena muntu owazala-ke inkosi uMzilikazi. Kuyinhloso yenkosi yakwaNdwandwe ukuthi izakhele ubukhulu ibe yisilo phela, ukuze mangabe uMashobane engasekho kuzoba umzukulu wakhe uMzilikazi. uMzilikazi wakhulela khona, wasuswa le eMantungweni wayokhulela eManyandane kwaNdwandwe. Izinto zonke zazithi mazenzeka nje khona kwaNdwandwe kubulawa amakhosi nayo yonke lento wayeyibuka eyibona ngoba wakhuliselwa lapho ukuze kufezeke iphupho lenkosi yakwaNdwandwe Ndabezitha. Ngiyakuzwa lapha uphawula ngoNompethu. uCikose-ke ngubani? uCikose kwakungundlunkulu wenkosi uMashobane. Kodwa uma sizwa kuthiwa akaphilanga isikhathi eside, azange futhi abe ingane. Kodwa besizwa njalo ubaphathisa nabanye osomlando besho bethi hhayi uyinhlanzi wafakwa esiswini. Kodwa-ke uma ufika kwaZulu phela la okwakhulela khona uMzilikazi, nalapho obona elusela khona intumbankomo uyayibona nje itshelele ukubizwa intaba le yayibizwa kuthiwa intumbane. Bayakuphika lokho ukuthi uMzilikazi uzalwa nguCikose, umuntu okuthiwa wayezalwa eMangweni. Kwakuwuyena uMashobane ezalwa futhi kwaMazibuko, hhayi kwaNdiweni, ngoba bonke labantu ngabakwaZwane, kodwa kukhona indlu yakwaMazibuko nendlu yakwaNdiweni. Kuthiwa uMashobane uye wayezalwa kwaMazibuko, lapho kwakhulela khona futhi enye indodana yakhe uMzilikazi okuthiwa nguMahikane. uMahikane owazala uMawewe noMabheshu. uMawewe kuthiwa wazala uSolomoni, wazala noSofaya. Lo indawo la eseGoli kwakukhulunywe ngayo ngomvukela abelungu besenza ubandlululo la eMzansi Afrika. Uma uyawuzwa kuthiwa iSophia Town nje yayibizwe umzukulu kaMzilikazi kaMashobane lo. Okay. All right. uMashobane, uma ungasinikeza nje kancane yena umlando wakhe, mhlawumbe
ngathi abantu abavelele abazalayo engibakhumbulayo ngoba okuningi kakhulu ngikhumbule nje inkosi uMzilikazi ngoba kuthiwa wayengomncane kubo abantwana benkosi uMashobane ngoba okwenza lokhu ukuthi abe inkosana ngithi siyazi ukuthi uma ngabe umuntu eganwe ebukhosini obukhulu leso sithole lesi sizozala lo umntwana uvele adle ubukhosi abe nguye inkosana yiko kwenzeka kuMashobane uma sikhumbula amadodana amanye mhlawumbe engazi ukuthi ngiwakhumbule uNzeni lo okuyakhulunywa ngaye ibongweni ukuthiwa wathi ahamba wayotshela ilembu ukuthi ngihlomelisa ngezinkomo nje Mzilikazi zikhona ezinye kwethu kwakuyingane kaMashobane omunye kuthiwa uMdleleni omunye uNozwawa ke kuthiwa ngomunye owagiya futhi nangesikhathi uMzilikazi esephunyukile kwaZulu esengapha eNorth West ngesikhathi esokuphethe umbombosho omnyama uDingane kuthiwa wagiya esibayeni ngoba nabo mhlambe babengakuthandi lokhu ukuthi baphathwe ngomncane omunye engimkhumbulayo hayi abanye ngiyabalibala kodwa baningi iy'ngane kaMashobane abanye basala futhi kwaZulu abanye basala kwaZulu. uZeni siyazi ukuthi wasala noma cha? uZeni wasala kwaZulu ngoba ngithi vele uyena umuntu owasusa uthuthuva oyena owasuka phela wayoqamba amanga wayotshela ilembu ukuthi hhayi zikhona ezinye iy'nkomo kwethu unyoni kayiphumuli njengoba umhlomelisa ngalezi nkomo ngoba kuthiwa uMzilikazi waye la ekhethe iy'nkomo ezazicakile nalokho okuncanyana nezigugile ngoba masikhumbula kuthiwa ibutho leli aliphiwa yilembu ukuthi aliyohlasela uHanisi lalingelamakhehla ayisephelele ngamandla kuthiwa yamcasula leyo nto naye uma esebuyisela izinkomo kwaba nengxenye impela ezinkomo ukuthi azange wakhetha lezi ezinhle wayigcine khona le kwaNongoma. Manje sizama ukuthi nje sibheke nje ngesikhathi uMzilikazi ekhula laphana esese kubo engakayi kwaZwide kukhona kambe esingabe sikwazi ngokukhula kwakhe? Akukho, angikaze ngizwe nje okuningi ngesikhathi esuswa le eyokhulela okuningi kuyaxoxwa nje kulapho sokuvela esekwaNdwandwe la kuvela khona ukuthi ubuqhawe bakhe nezinto ayezenza nje ekhula engumfana kodwa angithi umlando kuyakube kwesinye isikhathi bethanda ukuthi kuqale khona lapho umuntu esesenza izimangaliso nalobo buqhawe bakhe. Okay. Ngesikhathi ke esekwaZwide yibuphi ubuqhawe noma izenzo ezivelele ayezenza? Kuthiwa wayehlakaniphile kakhulu uMzilikazi engayena umuntu ophangisayo mhlambe ukuhlasela umuntu futhi engumuntu ophanayo wayenomusa kakhulu yikho sikuthola ngisho nasey'bongweni laphana kuthiwa isidolofiya simnandi wadla waze wakhamulula uloziba ngoba kuthiwa ibele elide lincelise laze lancelisa ubangaphesheya wayengumuntu wayelothando ngisho nangesikhathi la ngesikhathi esehlele esihlalweni eseqoqa izizwe siyakuthola futhi kukhona okuwukuthi kuthiwa wayengavumi ukuthi kuze kudlene isizwe sakhe singakahle. Wayeqale ebona ukuthi isizwe sidlile kuqala. Okay. Wayelobuhlakani obukhulu wayehlakaniphe kakhulu uMzilikazi. Yeah. uLoziba ngubani? uLoziba ngakwaThebe ngomunye uNdlunkulu wenkosi uMzilikazi. Hayi no ngoba uma sikhumbula kukhona okunye engangifise ukuqondisa njengoba sengithola ithuba.
engiyangifisa ukuthi sike sikuqondise. Siyasibone kubizwa kuthiwa indlovukazi. Indlovukazi ndaba ezitha ngazi noma niyazi kuwumuntu onjani indlovukazi. Uma kukhulunywa nje ngendlovukazi siyasibone kubhalwa noma kuthiwa indlovukazi loskay. Sicela usichazele. Iyadida ngoba indlovukazi indlovukazi ngumkasilo kodwa ozele inkosi, ozele lo sehlele esihlalweni, ongakaze azala umuntu wahlala esihlalweni akakwazi ukubizwa kuthiwe indlovukazi. Uma ngabe nje ukuthi umntwana ozohlala esihlalweni uyise usaphila akakahlali yena esihlalweni, isuke ingekho indlovukazi lapho, kusuke bengodlunkulu bonke laba bakhona, noma kukhona ikomkhulu, kukhona indlunkulu, kukhona iqadi, khona amabibi kanjalo. Hayi, kungcono nje siluthathe nje slowly lolu daba lolu ukwenzela ukuthi silungise into eziningi. Ma ungasichazela-ke ukuthi indlunkulu yini, iqadi yini, amabibi, umahluko kuphi? Ubukhosi uma sikhumbula sasithi masikhuluma sithi ubukhosi kwakusiba nendlela yokuxoxisana nezizwe. Manje nibona ukuthi izinto ayinqobeki, amakhosi egcine eganiselana, mhlawumbe omunye ethatha indodakazi yakhe bese kwakhe kubuhlobo. Manje endulo umuzi wendoda nje isithembu saba ligugu emva kwezimpi, ngoba isithembu saqala ukudaleka ngesikhathi sezimpi, ukuthi umunye engafelwa uthola ukuthi usale empini, kodwa inkosikazi yakhe isencane, umfowabo abuya amngene bese emkhulisela umuzi. Kodwa-ke isithembu sibe sisuka lapha, okuthiwa ngikomkhulu ngulo oyabe umthethe endlunkulu. Indlunkulu-ke uma sibiza ubukhosi, abantwana basebukhosini noma sithi ubukhosi, umbrella name yobukhosi kuthiwa yindlunkulu. Ngangizwa abanye bethi ngundlunkulu, ngibona ukuthi hhayi bayaphambuka kancane, yindlunkulu. Indlunkulu-ke naye lo kuthiwa yindlunkulu nje ngoba bazalwa endlini ezozala inkosi, lapho kuzophuma khona inkosi, yindlunkulu. Njengoba nawe ungumnumzana, angithi umkakho oqala yindlunkulu, okuthi ozozala inkosana mangabe ngene ekhaya eyintombi, mangabe ngene ekhaya engenayo ingane ekwazi ukuzala inkosana. Kuba-ke yikomkhulu mangabe uthathe esigodlweni ebukhosini, bese kuba yindlunkulu, bese kuba yikhohlwa. Ikhohlwa-ke Baba Mgubazi, uma ungasinikeza isibonelo maybe ngenkosi uLobhengula. Yebo, inkosi kungaba lula ukuthi abantu be-understand. Yebo, inkosi uMzilikazi-ke ngesikhathi isuke izimpi zayo isuka kwaZulu yayingakaganywa. Yikubona ngibala labo abantwana bawo uMahikane naboMangwane bazalwa ngesikhathi inkosi ingakacacelwa, ingakagidelwa, kusasezintombi zayo. Ithe uma isigidelwa-ke yagidelwa laphayana emfuleni uBhalule. uBhalule-ke ubizwa ngendodana kaMhlephuhlephu. UMhlaphahlapha-ke ngwasemabheleni koSompisi. Abantu bakhona bahamba baze bayofika ezweni laseZimbabwe, bangomoyo laba bazibiza uBhalule. Inzalo nje khona yakaSompisi, inzalo yamaZimzimu. Lapho inkosi eyagcagcela khona oBhalule, esiphethini somfula uBhalule ubizwa kuthiwa yi-Oliphant River. Ekugcagceni kwayo angithi umwaka wazibula ngobani? NgoZinkabi. uZinkabi-ke indodakazi, siyazi ukuthi inhloso kwakufuneka ini, kutholakala inkosana ezohlala esihlalweni. Kodwa ngeshwa-ke inkosi yasiganwa ithatha nembelesi, imbelesi kaMwaka okwakuthiwa nguFlathele Chabalala, owayeze njengoba ngolimi lwaseNdlanondwe kuthiwa nguSonyongwane. So wayeze vele ezoxozela udadewabo uMphini, kuthiwa umvusela amabele ukuze uma engazi ukuzala inkosi lo dadewabo, inkosi iphume ngapho. Wangena automatically as iqadi. Iqadi-ke liyayizala inkosi.
Okay. Iqadi liyayizala inkosi. Yingakho-ke inkosi uLobhengula uma ngabe noma inkosi uNkulumane yayisihlalisiwe isilo sisaphila sakubabaza lokho ukuthi alikho elinye ilanga elake laphuma lingakashoni kwathiwa akahlale esihlalweni kwakumfanele ngokwesiNguni ngoba vele inhloso yokuganwa kwamama wakhe kwakuyizovusela udadewabo amabele ukuthi kuzala kodwa ngeshwa kwaba ukuthi bacishe belamane ngoba mawubuka isikhathi uNkulumane azalwa ngaso mhlawumbe akudlula iminyaka 2 noma 3 bonke bazalelwa khona ngapha eNorth West. Usaqhubeka ngokuchaza iNdlunkulu Qadi amabili. Yebo, iNdlunkulu-ke nguye lo ongena la ekhaya okuya kuthiwa uzukhuzwa ngabazali kuthiwa akashaywa lo mfazi ngoba ngumfazi wedlozi noma ngumfazi wala ekhaya ngoba uzala umuntu ozophatha imsamu yala ekhaya izinto zalapha ekhaya. Nguye umuntu ozozala umuntu ozophatha inkezo yonke into yalapha ekhaya. Ngiyangibona abanye bethi ubone bethatha izibulo kuthiwe yile liphatha inkezo kanti izibulo kwenzeka umuntu ebeyizibulo kodwa engabi inkosana ngoba inkosana izalwa nguNdlunkulu umuntu ongena emzini engenangane bese kuthi-ke esemzalela la ekhaya lowo mntwana. Kodwa baba Mgubazi ngingazi njalo ngoba esikhathini esiningi uma sizwa kukhulunywa sengathi indodana yokuqala yona indlalifa noma ezoba inkosana ezothatha ubukhosi. Akukho njalo na esiNgunini? Ndaba ezitha izibulo lendlalifa nenkosana kuhlukile. Izibulo indodana yakho nongayizala noma entombini kade uthandana nayo yakhulelwa kwanje kwayobika isisu wabuya la ekhaya wagezwa. Lowo muntu akayiphathi inkezo phakathi kwegceke ngoba uzalelwe emzini isibongo sakhe usithengilwe uma sekulungiswa amasiko usuke sethenga ngale komalume ukuthi abe ngwala ekhaya. Inkosana umuntu ophatha inkezo ngumuntu ozalelwe phakathi kwegceke phakathi komuzi okhona bese kuba indlalifa-ke indlalifa ngiba bekuphazamisa abaningi becabanga ukuthi kuthiwa udla ifa. Indlalalifa ngowendlala ifa. Ubaba uyazikhethela ebafaneni bakhe ambonayo ukuthi inhliziyo yakhe ayinamhawu noma izukugodla ukuthi ingakwazi ukunika abanye. Abanye-ke baye beseqa isintu begcine bekunikeza abangamantombazane ngoba bebuke iy'nhliziyo zabo ukuthi lo uzokwazi ukwendlalela abafowabo kahle ifa agcine lokho okuseleyo njengokuthi ukugcinela umndeni akusikho kwakhe kungokwabafowabo. So kuthiwa indlalalifa wendlala ifa indlalalifa yena owendlala ifa lomndeni. Yes. Hayi ngiyayiqala ke leyo nqa angikaze ngizwe ke leyo. So kusho ukuthi nguye obuka ifa likayise then ebona ukuthi labiwa kanjani yiyo indlalifa onikeza igunya nguyise ukuthi akukhathalekile ukuthi noma ingane yeqadi noma kodwa ubaba usuke ebukile ukuthi lowo muntu uzokwazi yini ukwabela abafowabo engagodli. Okay, hayi no kuhle kakhulu. Nginokuzwa laphana ukuthi esifundazweni saKwaZulu lapha izizwe zimkhakha eminingi. Yebo. Kunamantungwanguni, kunamalala. Yamalala nani. Kunamathonga, amathonga nguni omathe-ke ngamathongo izizwe zamathongo lezo. Kunamalala, kunamadebe. Amadebe-ke laba abacabayo ubuso abayicabayo ubuso ebusweni lapha. Yebo, kunabasembo omkhize. Yebo. Lakhabo omkhize ndilaye. Yebo, ngoba bavelele embo. Imbo iyatholakala endaweni zabo Kenya vele la yaqalela khona. Izofika nje sebefika eMozambique kwakuvele nje besuke enhlanezwe khona le
oDR Congo la bathi sisuka khona sisizwe simnyama. Yeah. Then ke sorry, umbuzo wami ubulana ekuthini amantungwanguni noma ngithi amakhumalo iziphi ezinye izizwe engathi zingabe zihlobane nazo? Kukhona iphuthe njengoba ngizwe abantu ma kukhulunywa kuthiwe mtungwa bayabe becabanga ukukhumalo, bacabange noMabhena. Ngoba labo banokhokho babo ababizwa ngegama elithi umntungwa, kodwa kukhona amantungwanguni njengoba sasizwile iLembe nalo laliyibiza ngokuthi liyintungwa lasenhla. Kukhona izizwe ezingamantungwa iy'bongo ezingezona ezakwaKhumalo kodwa ezingamantungwa, ngoba angithi kukhona inzalo yazalwa ngumnguni kube sekuba nenzalo ephuma kuGumede, uGumede wokuqala, hhayi uGumede lo wesibili lo Sokhela. Kukhona uGumede wokuqala laba ngesikhathi kusuka kumuntu uma bekuchaza lezi izizwe kwaba khona abadabuka bengamantungwa nguni, kuneMalala nguni, kunaMadebe nguni, ngokuhlukahlukana kwabo. Kodwa lapha emantungweni kuya kudida abantu abaningi. Umuntu uma uthi mtungwa uyawuzwe nabantu bakwaHlongwane abanye beyibiza ngomtungwa. Umuntu besethi hawu kanti ungakwaKhumalo, kanti cha, kukhona ubuzwe bobunguni obungumtungwa kube sekuba nenzalo eba ngumtungwa nje. Ubona abantu bakwaNdebele kukho sithi ngoNdebele ngenxa yesibongo sakuthi bangabakoNdebele. Umtungwa-ke ngangifise nje ukuthi ngeke sikuhlukanise kahle. Uma noma ulandela ilineage yokuzalana kwalaba bantu, umtungwa kaMbulazi, umtungwa kaMbulazi wayezalwa nguMbulazi, uMbulazi wayezalwa ubani, uNsele, uNsele wayezalwa nguNdaba, kuze kuyofika kulaba bese kuba ngapha koMabhena umtungwa owayezalwa nguMkhalanga, uMkhalanga wazala umtungwa, umtungwa wazala uNjonono, uNjonono wazala uNanasi, uNanasi wazala uMafana, wazala uMhlanga, kuze kuzokufika amanzuza, kufike kuze kube ngamanala. Manje abantu abakwazi ukuhlukanisa ukuthi kwakukhona amabizo fana, njengoba siyasithi Mangethe, uthi uMangethe kalapha, omunye umuntu athi hawu uMangethe ngwakwaZwane. Ukhona uMangethe nakoMasuku, ngoba amabizo ayeba kwesinye isikhathi efana, sekuba ngamantungwa-ke wonke, abanye ngamabizo ezibongo, abanye ngobunguni ukuthi vele bangamantungwa nguni, hhayi ukuthi bazalwa kwaKhumalo. Okay, so bengifisa ukuthi usihlubele nje uDlubu okhasini lana ikakhulu ngamantungwa nesizwe sakwaKhumalo ukuthi angamantungwa nguni na amaKhumalo? AmaKhumalo angamantungwa nguni. Kusho ukuthi yiko kwenza futhi baze lo uMbulazi waze wanikeza umntanakhe wathi ngumntungwane, mhlambe wayevele elapho ekukhumbuleni okhokho bakhe kulowo mlando, bangamantungwa nguni. Then uma sisiza kumntungwa lo wangapha koMabhena, bangamantungwa nguni bona noma cha? Angazi ukuthi ngoba manje laba abazalwa ngumntungwa ngicela ningithethelele, laba abazalwa ngumntungwa singasho ukuthi bangamantungwa nguni ngoba bazalwa ngumntungwa, kodwa phela badabuka kuNdebele. uNdebele lo naye kwakuyi umntwana kaMnguni, okungasho ukuthi mhlambe bavele baphuma kuyo le ndlu le yamantungwa. Kodwa-ke umntungwa wakoMabhena nomntungwa wakwaSokhumalo, they are different people. Yes, they are different people. Umntungwa wakoMabhena njengoba bengichaza ukuthi uzalwa nguMkhalanga, then owakaKhumalo uzalwa nguMbulazi. Hayi, no, kuyezwakala. Uma usakhumbula noma usalukhumbula uLibo
lwamakhumalo, maybe kusukela lapho ngabe ucabanga khona, maybe up to uMzilikazi, ngicela usinikeze. Engisakukhumbula ake sisuke mhlambe mhlambe angazi noma ngisukele kulabo abakhona abancane abakhona manje. Kulungile. Mhlambe ngasukela kuNkosi uBulelana ngithi. Okay. Ukuthi yena ubuzalwa ngumncedisi. Umncedisi kaHumphrey. uHumphrey owayeziwa njengofana kube umbaba uNjube, usuka kuNjube-ke kube uLobhengula, kube uLobhengula uLobhengula ke wayenomnewabo uNkulumane, bese kuba-ke inkosi uMzilikazi. UMzilikazi ke ezalwa uMashobana, uMashobana ezalwa uMangede owayaziwa ngumkhatsho, bese kuba ezalwa nguZikode, uZikode ezalwa ngumkhatsho, umkhatshwa ezalwa nguKhumalo, uKhumalo ezalwa ngumNtungu, uKhumalo ezalwa noMabaso. Ngangizwe abanye bethi bebali mhlambe iy'thakazelo zabo beyihlanganisa nezakwaMabaso, khona kuhle ngoba vele ngamaNtungu, kodwa baye bethi mase bexoxa umlando bese bethi yingoba kwabasa umlilo njengoba kuthiwa ngoMabaso. Cha, uMabaso kwakuyindodana endala yenkosi uMntungu, kwaba uMntungwa, kwaba uMabaso, kwaba nguKhumalo, ndaba ezinde. uMntungu wake ezalwa nguMbulazi, uMbulazi ezalwa nguNsele, uNsele ezalwa nguNdaba. Singazi ukuthi kusuka kuNdaba kuya le kuya kubani, ngoba ngangizwe bekubala bakuhlanganise bethi beze bayofika ngapha kuNdebele, kanti hhayi nami ngisuke ulwazi lwami luma khona lapho ukuthi kugcina kuNdaba. Okay, no, luhle kakhulu. Mhlawumbe umbuzo engizokubuza wona uzoba nzinyana. Kunezizwe ezazakalayo ezinkulu, isizwe samaZulu, isizwe samaNdebele, isizwe samaSwati, isizwe samaXhosa. Abantu banokuthi zihlobene, ungabe usazi ukuthi zihlobene kanjani? Zihlobene kakhulu. Uma njengoba sikhuluma ngesizwe siqale ngesamaNdebele silungise, ngoba khona nje bade ngisho ukuthi kuya kube khona abathi hhayi sizwe kuthiwe maNdebele nje kushiwo ngoba kukhona amaNdebele la eMzansi lapha eNdubazi, kanti ngibuye ngiphikisane nabo ngoba thina masizwa umlando lezi nsizwe zazihamba noMzilikazi, ngoba uMzilikazi wathi emva kokuba engasaboni kahle Solinye Lelembe kwaba nempi. Leyo mpi eyaholwa emva eyayiholwa nguNzobo kaSobadla kwaNtombela. Leyo mpi kuthiwa yahlehla impela eNtumbane. Kwabe sekuba nesibili eyayiholwa-ke nguNdlela kaSompisi waseMabheleni, hhayi le kuthiwa yacisha yaqotha imbodi nesisekelo, eyiyona eyamkhipha uMzilikazi ukuthi ize zihambe. Kodwa ekuhambeni kwakhe wayengahambi njengomuntu ngokuthiwa uyabaleka, ubaleka kanjani. Uthe uma efika lapha Obivana wafika wafica uNyokana, lapho wafica khona amangwe labo oGundwane Kumitha nabo oKhondwane nabo labo umlomo odleme emveni njengembuzi, abafowabo abantu basemangweni obafica lapho Obivana, mhla edla unyoka wakaMpeyana. Ukuthi unyokana nje imbongo yayisiyeyisa ngoba angithi sekusho iy'bongo phela ukuthi semdlini. Unyoka wakaMpeyana wayengowakwazana, kuthiwa wayesethenjwa Selembe, kodwa babe nakho ukuhlobana njengoba vele inkosi uMashobane izalwa eMangweni. Wabe ungakaqhubeki nje khona lapho, ngicela uyibambe khona lapho kancane. Ngifuna ukuthi nje sichasisele kancane, ngoba mina ekhaya bengizwe ngani bathi unyakana kaMpeyana. Hhayi, unyokana wayengunyoka igama lakhe, namanje bakhona abantu besibongo Onyoka abayisizukulwane esiphuma khona eMangweni.
Munyoka kaMpeyana owayehola isizwe samangwe ngaleso alright. sikhathi, isizwe saboMangethe, isizwe sabazalo labondiweni oMafu, leyo nzalo yasemangweni. Unyoka kaMpeyana nje obuzwa nasey'bongweni ukuthi uMzilikazi ilange abathi lifile kwaZulu, inyanga abathi ifile kwaZulu, kanti siyethwese ithwase ngonyokana kaMpeyana. Kusho ukuthi yavuka ngaye wayohlasela-ke uSambane wakwaNyawo lapha eNgwavuma. Wadla-ke uma sehlasele-ke lapho mayeseqala ukuhlasela, wayethi mayehlasela izizwe njengoba bebazi bephatha amahawu, babethi kimatebele. Laba bantu bathwere litebele, bathwele amahawu anjani amade. Oh, okay. Singeke sikuphikise ngoba mina ngokwazi kwami-ke emva kokuthi inkosi ifike-ke isihlasele uSambane, yayisihlasela-ke izizwe lapha komnyamane lapha ngase eNdubazi la yafica khona uSibindi noMagodonga-ke lapho-ke nakhona kwenzeka okunye okuthize khona lapho-ke. Yasisidla bonke laba bantwana, yahamba nabo. Ubukhosi obukhona singazi ukuthi mhlawumbe kwakukhona abanye abantwana ababefihliwe, kodwa umlando ukuthi bahamba nenkosi. Ingakho laba bakoJubane nje, uZojubane kuthiwani nelala ukubusa, lathi akubusa isigwegwe sikaBingwene emanaleni, ngoba oJubane base benalo ilungelo lokuthi bengasala babuthathe ubukhosi ngoba yayingasekho enye inkosi. Inkosi eyayikhona emva kwaboMagodonga noSibindi kwaba uMzilikazi. Baba Mgubazi ithi ngikuthathe ngikubisele emuva futhi kancane singakafiki eTransvaal. Uke waphakamisa nje kancane ngezimpi ezaliwa inkosi uMzilikazi neLembe. Bemfisa nje ukuthi nje ukuzichasise nje kancane ukuthi kwahamba kanjani ukuze kube nalezo zimpi, njalo zaliwa kanjani lezo zimpi. Uma sikhumbula nje ngoba umlando phela sisuke sizwa abaphambili bewuxoxa, kuthiwa inkosi uMzilikazi ngaleso sikhathi angithi yayisiyinikele ngaphansi kobukhosi bakwaZulu, yayihambe yayokhonza kwaZulu ngoba ingathandi indlela uyisemkhulu noma ngithi umalume wakhe ngoba uZwide wayengakwazi ukuphatha kahle abantu, nalento ayenza ukubulala eShwama ngamakhosi. Wahamba-ke wayogqisha neLembe. Ekufikeni-ke egqisha neLembe-ke bayilwa leyo mpi, bayinqoba impi yakwaGqokile, wabaleka uZwide okungazakali nalapho ithuna lakhe elikhona, kodwa wanqotshwa. uMzilikazi wadlala indima enkulu kakhulu ekwakheni isizwe sikaZulu, ngoba emva kokuthi bonke babelwa ukuthi babelwa nje amagqubu ukuthi omunye ungibulalela ubaba, ngoba iLembe masikhumbula lakhuliswa nguDingiswayo wakwaMthetho uGodongwana. Lalimthatha njengoyise, wamtshela yonke imfihlo njengoba uyawuzwa kuthiwa hhayi iLembe lathi bayeza belungu izinyoni, kodwa mina ngangithi hhayi bakusho ngoba kungathi kuyisiprofethi. Ngithi cha, mina yakufunda kuGodongwana ngoba uGodongwana wayesebabonile abelungu le Eastern Cape, wayesewazi nokwenza kwabo nezinto abazenza zonke nemali. Babethi befika nje lapha laselazi iLembe. uMzilikazi wayebulawela uMashobane uyise, bahlangana-ke wathi ngeke ungene kwaNdwandwe ngoba kwaNdwandwe kuney'ntelezi ezimbi lapha, ngeke kulunga futhi kwakwaziwa ukuthi bamandla kakhulu ngemithi. Kwase kuthatha kuMkhaliphi nengane yakhe nabanye kuthiwa bahamba lenza icebo yona iKanyamba ukuthi abahambe babuyele kwaNdwandwe bethi iLembe hhayi libaphatha ngesandla sensimbi, bona base bafise ukubuyela futhi kwaNdwandwe. Babuyela-ke baphuca amakhanda. Ma befika khona ngalobo busuku-ke kuthiwa base bemba befaka-ke iy'khonkwane njengoba uyasizwe ey'bongweni zayo iNkanyamba kuthiwa gxumeka mfo kaMkhaliphi, wayigxumeka-ke iy'khonkwane kwaNdwandwe ukuze badambise amandla ezintelezi nemithi kaGogo Ntombazi lo unina kaNdwandwe wayeyinyanga, kodwa wayeke sewamqinisa uMzilikazi vele ngesikhathi kuthiwa wayemtshelile uZwide ukuthi ungambulali uMashobane ngoba uma uzobulala uMashobane uzosibangela amashwa.
masikhumbula uMashobana vele basebeke bamenza isilo sengubo wayeselimele la engalweni masikhumbula leso kushuthi yilokho ayesekuzwile waqala ukuqinisa-ke uMzelekazi wayevele naye semqinisile uMzelekazi bayilwa-ke impi leyo yokuya uzokuthiwa ithwalize udlungwane dodolula uMashoba ombelebele unenekhabhazwe samahlanga edlini ziyambhadana engaqathile uHanis kubesuthu uma isisuka lapho-ke ilembe nalo selibona ubuqhawe bukaMzelekazi nokuhlakanipha ukuthi ngimthumele ukuthi ayodliza inkomo kubesuthu laba abantu bayingozi baziwa futhi ukuthi baye bathi mabebona ukuthi impi isisiza ngamandla bakhwele phezu kwentaba bese beginqa amatshe bawaginqele phezu kwalaba abantu bathi uMzelekazi nalamakhehla awaphiwe yilembe imbolisa amahlanga lelo butho-ke baba nawo amaqhinga ukuthi abanye bangene phakathi emgedeni abanye bakhwela phezu kwezintaba hhayi bayilwa bayinqoba bathatha izinkomo namakhosikazi njengoba kukhona abanye abantu abangabe bakutshele abasendlanondo abasemlandweni esizweni sakithi ukuthi okhokho babo bangena nempi yakwaHanisi bedliwa inkosi uMzelekazi bezongena esizweni sikaZulu baphinde bahamba naye nangesikhathi futhi sekuqala ukuthi ilembe kuthiwa lezo nkomo wathatha uMzelekazi wahamba nazo wazihambisa kwilembe ezinye ilembe lambongela ngenkomo ezibomvu nezinye njengoba siyawuza ukuthiwa sadle izibomvu ahle isibomvu shumi lezi nkomo sadle izibomvu shumi lezi nkomo lezo nkomo-ke uNzeni wazibona kaMashobana wathi hhayi inkomo lezi njengoba uNhlomelisa uMzelekazi ngalezi nkomo zikhona ezinye kwethu unyoni kayiphumuli wonke ugqishe kwethu hawu hhayi kuthunyelwe iy'thunywa ukuze kuzothola isiqiniseko sokuthi ngempela ukwenzile lokhu uMzelekazi hhayi uma zifika izithunywa zatshelwa-ke iy'thunywa ukuthi hhayi tsheleni-ke ukuthi abuye azozikhomba lezo bathi nalabo kwakusho uMzelekazi ngaleso sikhathi kuthiwa babehlabile beyidlela inyama yabo njengoba uyawuza ukuthiwa ababuka umuntu kuthiwa bathi bedla ngumuntu ngendaba ngoba wayezidlela izithunywa lezi zifikile waphinde wathi futhi nimtshele ukuthi mina nginayo inkosi hayi wamthukuthelisa lokho ilembe laselithumela umlenze wenkomo-ke ngesikithi ngesinguni iy'thebe zintathu ngokwesintu khona isithebe sabafazi khona isithebe samadoda khona isithebe sezintombi yilokho ukuthuka uyabuphelele ma ukulezi zigaba ma usuka ebuntombini ube umfazi uye esithebeni sakho ma usuka nawo ezinsizweni ube indoda uganwe ukuze ukwazi ukudlala esithebeni kuthiwa uMzelekazi-ke wathi hhayi wahlaba naye yakhe ngoba wayemthuka so baba Mgubazi umlenze ubuyisithebe sabafazi isithebe sabafazi kuba ngumlenze nesiqa leli ithambo leli lomgogodla leli eliyisinqa leli lokuhlala iyona nto yabafazi bese kuthi-ke ibele lenkomo liyisithebe sani sezintombi bese kuthi inhloko isithebe samadoda kuye nesixanti intamo la noma amalalazo kuba yizinto ezihlala esithebeni samadoda manje wamnikeza umlenze kanti kwakufanele ukuthi ngabe umnika umkhono yiwona ophumayo phumela indoda umlenze wawusho ukuthi umbiza ngomfazi noma umthuka ngumuntu wesifazane laye wahlabe yakhe wasekuthumela umlenze naye wathi nimtshele ukuthi anginayo inkosi yasuka-ke impi lapho-ke yasesikhwebezini hhayi yayiholwa nguNzobo kaSobadla wakwaNtombela wakhona kwaZulu. Baba Mgubazi ilembe ngesikhathi lithuma
yelithuma inkosi uMzilikazi ukuthi iyehlasela uHanisi limnikeza ibutho lamakhehla bekuchazani khonokuyana kwakuvele angithi kufana noba lezi ikhathi esikuzo ezindlini noma endlunkulu kuba khona ingcindezi yokuthi kulabanye abathi kabathandwa noma ezinganeni esizizeleyo noma nabafowethu esizelwe nabo abaye bebona ngathi kukhona abathandwa kakhulu. Manje uMzilikazi kulezo zimpi vele ayezilwa wayezinqoba ngobuhlakani ebuye nazi inkomo kube injabulo phakathi esizweni futhi kwenza ukuthi bebe ngabangani ngoba kuthiwa uyena muntu yedwa owayekwazi ukulijabulisa ilemu uMzilikazi. Manje lokho kwamdalela amazinyo abushelelezi endlunkulu kuba abantwana basendlunkulu ukuthi manje nangumuntu ezothanda umuntu osuke emantungweni leyo kwakhumana emletha lapha kwaZulu thina sikhona ngoba kuthiwa kubuyeni kwazo lezi nkomo waze wamhlomelisa nangentonga yethusi. Lokho kwakutshengisa ukuthi esekukhomba ukuthi ucisha alingane naye. Angithi sibonile laphana iSeloma isiZulu umntwana kaPhinda ngene ebonga emhlomelisa ngembatho yesikhumba sengonyama sisikhumba sembube ibhubesi. Lokho kutshengisa ubukhulu ayebukutshengisa ukuthi ngikubona umkhulu nakimi ndaba ezitha. Lokho-ke naye wayesemnikeza leyo nduku eyatholwa uyena kuphela. So yamthalela amazinyo abushelelezi babengasamthandi sebemzonda. So lokho wazama amaqhinga. Umngani wakhe angeke umbulale bukhoma. Kufanele uzame amacebo okuthi lobu ngabe ubulawe nguwe abantu bengakuboni ukuthi ubulawe nguwe. Kube ngazathi ingozi makhaza noma kuthiwe awutholakale ekuseni efile. Kanti kwaba yilelo cebo la ngasebenza lelo cebo. Yingakho kwalwaza abambili izimpi. Ilembe lisaphila. Lalo izinto ezimbili. Elamyeka uMzilikazi. Iziphi lezo zinto? Impi yasesikhwebezini nempi yaseNtumbane. Zahamba kanjani lezo zinto? Yebo, impi yaseNtumbane ke yiyo le ukuthi uMzilikazi ke la yayiholwa ke nguZobo kaSobadla kaNtombela yanqotshwa yahlehla kahle akekho wanqotshwa nelembe bahlehla labonzulu. Kuthe sekubuya indlela kaSompisi ke hayi uyena wacishe waqotha imbokodo nesisekelo. Inkanyamba yabona ukuthi ayifuqa amabutho lemize phambili ihambe ihambe bahambe laba abanye abancanyana yaphunyuka ke lapho yayoqala ke isisakha kabusha isizwe sayo isisakha ke ngokuhlasela ubani uNyokana kaMpeyana ngoba yasithola amabutho uNyokana kaMpeyana. Uma singacabangela bangakanani bebeyisibalo esingakanani abantu abasuka nenkosi uMzilikazi ngesikhathi impi yesikhwebezini eyachitha yaqothula iLozen nesisekelo. Yebo. Engikucabanga ukuthi sesicabanga ukuthi kwakuyisizwe esasiholwa nguye uMzilikazi ngoba uMzilikazi phela njengoba uNdwandwe wayesenza amacebo nje ukuthi akufa uMashobane ukuze afake uMzilikazi babukhona ubukhosi basemantungweni. Zazi kwakuyindlu kaMashobane. Babekhona imindeni yalapho engacabanga mhlawumbe babengaba mhlawumbe emakhulwini amathathu noma lapho kodwa inani lasendulo kwakungahlawumbiselwa engicabanga ukuthi njengoba kuthiwa wacishe kwaqotha imbokodo neselo kusho ukuthi kwasala idlanzana ngoba yena yona indlovukazi uNompethu yasala entabeni Impama. Intaba Impama ke ilapha mawususonda endaweni zaseGauteng lapho uDingane ahlasela khona lapho kuthiwa isihlangu sikaMzilikazi sasala lapho kuswele nendoda yosilanda lapho okwakuzinze kakhulu ibutho elaliholwa nguKhondwane Kumitha indinaneni. So babe baningi kodwa angicabanga ukuthi
babe baningi kungadlula mhlambe leli butho selingaphansi kukaZulu, yiko kwenza ukuthi baphunyuke sasizwe kwazi kwatholakala izibongo kumhabahaba kaNkwala kwakamkhwanazi ukuthi wena waciba esikhwebezini kwaphepha inkosi yabentuku. Futhi ngaleso sikhathi kwakungasagwazwa eduze, kwasokugijinywa sekukude ngoba phela ukuciba umkhonto akusugwaza eduze, usuke ujikijela, usuke ungasiwo lowo ijozi, ngoba ijozi nomdikadika fanele ukugwaze ulapha eduze. Yasuka-ke inkosi-ke lapho-ke lalabo bantu-ke sihlasela uSambane wakwaNyawo bayokwakha umuzi waseNkungwini, angazi bathi Bronkhorstspruit uma ngingaphazamisi. Lapho yasondela khona kuMagodonga-ke yafika lapha kuMagodonga yathi, Magodonga, uyabona ibutho lami lincane, ngicela ungilekelele ngala mabutho akho ukuze ngihambe ngiyokulwa nelembe, ngoba phela uMagodonga wayeyinyanga, wayengeke aze afike ngempi uMsilikazi, naye loyo muntu wayeyithake ngey'ntelezi zakhe, kwakufanele afike namacebo ukuze phela enze ngendlela athanda naye mhlambe afise ezovuna yena. Ithe inkosi kuMzilikazi-ke, hey ngizongithethelela nomlilo ngathi nawo usuyancipha futhi. Sorry. Hayi, uma kuhlulile sisi asenze sicine lapho esiyocina khona is okay. Uthe-ke uMagodonga-ke wala ukumnikeza lawo mabutho-ke inkosi uMzilikazi yaya kuSibindi, hhayi kwaba yikunqotshwa kwakhe. Hayi, ma umlilo usuphelile kulungile baba, sizobuya futhi sixoxe ngolunye usuku.